Kubasuhuza mwebwe muri Izuba News TV, uru ni urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo ugiye kuyakugezaho. Nitwa Claude Hategekimana wiyemeje kubabwira ibyo mukwiriye kuba mwumva. Uyu munsi nkuzaniye andi makuru avuga ku kudahuza hagati y'abadepite mu nteko inshinga amategeko y'Ubwongereza ku izina leta ya Kigali aho kuvuga wa leta y'u Rwanda. Turagaruka kandi ku mirwano ihanganishije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Congo FARDC muri teritwari ya Masisi yakomeje kuri uyu munsi wa gatanu. Ubundi tugaruke ku bwato bw'intambara bivugwa ko bwaguzwe na FARDC bukaba bugomba gushyirwa mu kiyaga cya Kivu mu rwego rwo gucunga imbibi zihuza iki gihugu n'u Rwanda muri iki kiyaga cya Kivu. Turanyarukira kandi mu gihugu cy'u Burundi aho utavuga rumwe n'ubutegetsi agatorwa Rwasuba ari mu mazi abira nyuma yo gushinjwa na leta y'u Burundi yuko akorana n'imitwe yitwaje intwari ihungabanya kiriya gihugu. Hari kandi n'andi makuru avuga ko ubutasi bw'u Burundi ubu ngubu bushyirwa mu majwi ku bujura bukomeje kwibasira umujyi wa Bujumbura n'ahandi. Therese Kofi wabaye minisitiri w'intebe wungirije w'Ubwongereza yakosoye ishyaka ry'abakozi rizwi nka Labour Party n'abandi bakoresha imvugo leta ya Kigali aho kuba leta y'u Rwanda. Mu mpaka abagize inteko nshinga amategeko y'Ubwongereza bajyaga kuri gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda, Yvette Kopa wo mu ishyaka ry'abakozi yakoreshaga imvugo leta ya Kigali. Kofi na bagenzi be bo mu ishyaka ry'abakonservateri riyoboye guverinoma na bagenzi be banenze Kopa kubera iyi mvugo yakoresheje kenshi, bamwibutsa ko Kigali atari igihugu ahubwo ari umurwa mukuru w'u Rwanda. Uyu mushinga amategeko yatangaje ko gukoresha imvugo leta ya Kigali ari ukubahuka u Rwanda, ahagaragaza ko badashobora kwitiranya imirwa mikuru y'ibihugu iherereyemo. Ibi yabigarutseho mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga aho yagize ati ntabwo nakwita leta y'Ubufaransa ya Paris cyangwa ngo nite leta ya Scotland ya Edinburgh. Kubera iki kubahuka u Rwanda? Kofi yavuye ku mwanya wa minisitiri w'intebe wungirije mu Gushyingo 2023 ubwo minisitiri w'intebe Rishi Sunak yavugururaga guverinoma, n'umwe mu bashyigikiye ko abimukira boherezwa mu Rwanda. Tunyarukiye ku mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo nuko kuri uyu wa gatanu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'ingabo za SADC bakomeje ibitero by'indege ku birindiro bitandukanye bya M23 muri teritwari ya Masisi. Amakuru atangazwa n'abanyamakuru begereye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko igitero cy'indege kibasiye ibirindiro by'inyeshyamba za M23 mwifa mu bita Espoir muri teritwari ya Masisi hafi y'uruganda rwa fromage ruri ku muhanda Sake Kichanga. Aya makuru kandi akomeza avuga ko hari n'ububiko bw'intwaro bwa M23 bwasenywe muri ibi bitero. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryemeje ko igisirikare cya FARDC cyongeye gukoresha drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 giheruka kugura mu Bushinwa zirasa ku bushake ku ngo z'abaturage, ndetse iri huriro rishyira ahagaragara ifoto y'inyubako yasenywe n'izi drone. Iri huriro ryongeye gushimangira ko ubutumwa bwa leta ya Kongo bwakiriwe kandi buzasubizwa kinyamwuga. Ibitero byo kuri uyu wa gatanu bije bikurikira ibyo kuri uyu wa kane ushize tariki ya 18 Mutarama 2024 aho nanone ibirindiro bya M23 biherereye ahitwa Misekera byarashweho amabombe menshi. Bivugwa ko imbunda zirasa kuri ibi birindiro zishinze mu gace ka Sake. Ibi kandi bije nyuma y'urupfu rw'abasirikare babiri bakuru ba M23 baheruka kwicirwa mu gitero FARDC yagabye mu gace ka Kichanga, nabwo yifashishije izi drone zo mu bwoko bwa CH4. Major Wiringoma akaba yarisi ibitero by'ubugwari mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru. Mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru, Major Wiringoma umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare yashimangiye ko ibi byakozwe na leta ya Kinshasa ifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo muri iyi ntambara barimo FDLR, Wazalenda, Barundi na SADC. Major Wingoma yavuze ko kuba ihuriro ry'ingabo za leta rikomeje kubarasaho ari ikimenyetso cy'uko ridateze kwemera kuyoboka inzira y'ibiganiro, bityo ko M23 nayo yafashe ingamba zo guhorera abayo bishwe ndetse no kurinda umutekano w'abasivile leta ikomeje kurasaho buhumyi nk'uko M23 bivuga. By'umwihariko kuri bariya bishwe, Major Uringoma yavuze ko baguye mu gico batezwe ubwo bari bagiye guhumuriza abaturage nyuma y'uko bari bamaze iminsi baraswaho n'ihuriro rya leta ribarasa ribaziza gusa kuba ari abo mu bwoko bw'abavuga ikinyarwanda b'abatutsi. Aha Major Uringoma akaba yaragize ati bariya bakamanda bari bagiye guhumuriza abaturage, ibyababayeho n'ukugwa mu gico cyangwa se ambuscade ntabwo biduca intege kuko twe turi igisirikare giharanira impinduramatwara, ni ibisanzwe ntabwo byaduca intege. Umunyamakuru yamubajije igisobanuro cy'ibyo banditse mu itangazo ryabo rivuga kuri uru rupfu rw'aba bakamanda ba M23, by'umwihariko aho bavuze ko ubutumwa leta ya Kinshasa yabohereje babwakiriye, maze asubiza agira ati ubutumwa baduhaye nubwo uko bashaka intambara, turi abasirikare natwe rero tugiye kubasubiza. Agaruka ku kuba M23 ikomeza kuvuga ko yubahiriza iby'amasezerano y'agahenge kandi bitashyizeho umukono, aha Major Uringoma yagize ati twe turi igisirikare cyubahiriza ibyo dusabwe, twubahirije gahunda y'agahenge twasabwe, ariko mu gihe turi kubyubahiriza nibwo batugabyeho ibitero, baratwicira ababyeyi, baratwicira inshuti n'abavandimwe. Muzi ko twe M23 turi igisirikare cyubaha
tugira ikinyabupfura, ntidushobora gusuzugura ibyo umuryango mpuzamahanga uvuze. Yakomeje avuga ko iby'agahenge kubirengaho bitashoboka kuko kasabwe n'ibihugu bikomeye nka Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'abakuru b'ibihugu bya EAC. Aha akaba yaragize ati ntidushobora kubasuzugura, ntidushobora gusuzugura bariya bakuru b'ibihugu. Major Uwingoma yagarutse ku buryo leta ya Kongo bahanganye ari leta yakomeje kugaragaza ko igamije kwica abantu bose bavuga ikinyarwanda ndetse ko ititeguye kuyoboka inzira y'ibiganiro ahubwo ikaba ikomeje kwica abasivile no gusenya ibikorwa remezo nk'inzu batuyemo ndetse n'amashuri. Major Uwingoma kandi muri iki kiganiro yanasabye abanyekongo bose bahunze ihohoterwa bakorerwa na leta n'abambari bayo guhunguka bagataha bagasubira mu byabo ndetse bakiyunga ku ihuriro Alliance Fleuve Congo ngo kugira ngo bafatanyiriza hamwe gushaka igisubizo cy'ibibazo by'umutekano muke urangwa muri kiriya gihugu by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu kandi andi makuru aturuka mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko iki gisirikare cyamajije kugura ubwato bw'intambara. Ubu bwato bukaba bugomba gushyirwa mu kiyaga cya Kivu kugira ngo burinde umutekano ku mbibi iki gihugu cya Kongo gihuza n'u Rwanda mu kiyaga cya Kivu. Ikindi kandi kigamijwe ngo nukongerera ubushobozi bw'igisirikare cya Kongo kirwanira mu mwazi by'umwihariko mu myiteguro ngo yo guhangana n'u Rwanda mu gihe iki kiyaga cya Kivu haba habonetse umutekano muke ushobora guhungabanya leta ya Kongo. Aha leta ya Kongo ronge ikabikomeje kuryamira amajanja ari nako yongerera igisirikare kirwanira mu mazi ubushobozi kugira ngo irushaho kwitegura iyo myiteguro bagamije ngo guhanganamo n'u Rwanda. Ariko abanyekongo bakurikiranye cyangwa se ababonye aya mato y'intambara bavuga ko aya mato afite ubushobozi buke ugereranyije na RDF nayo ifite mu kiyaga cya Kivu. Aba banyekongo bakavuga ko igihugu cya Kongo gifite umutungo uhagije kitagakwiye kuba kigura ariya mato, ndetse banongeraho ko ingabo z'u Rwanda RDF nazo zifite amato akomeye ndetse arutariya mu kiyaga cya Kivu. Reka duhite tunyarukira mu gihugu cy'u Burundi aho leta y'u Burundi ishinja Agathon ukurisha CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe na Leonce Ngendakumana wahoze akuriye inteko ishinga amategeko gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Ni ibirego aba bagabo bombi bashinjwe biciye mu itangazo riheruka gusohorwa na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cy'u Burundi Martin Teretse. Iri tangazo riburira kandi rikanasaba kwitegura ingaruka zo kwihuza n'iyo mitwe. Agathon na Ngendakumana bashinjwe gukorana n'imitwe y'iterabwoba nyuma y'uko ihuriro ry'amashyaka atandukanye, imiryango y'ingenga ndetse n'ishyaka CNL baherukaga kwandikira abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'imiryango mpuzamahanga itandukanye babasaba kotsa igitutu leta y'u Burundi igashyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha. Aba kandi bifuzaga ko leta y'u Burundi yahurira mu mishyikirano n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahunze igihugu ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu Burundi nyuma yo gusohora itangazo riburira Agathon na Ngendakumana, kopi yaryo yanayishyikirije abarimo Minisitiri w'Ubutabera, umushinjacyaha mukuru wa Repubulika, umuyobozi mukuru wa polisi ndetse n'ukuriye ibikorwa by'imiryango yigenga n'amashyaka ya politike. Ni itangazo rishinja ishyaka CNL na Agathon kwihunga n'imitwe y'iterabwoba ihuriye muri ririya huriro ryiswe iryo kunagura amasezerano ya Arusha. Itangazo rya leta y'u Burundi riburira cyane Agathon na CNL ye cyo kimwe na Leon Ngendakumana kwitegura ingaruka zishobora gukurikiraho. Leonce Ngendakumana uri mu baburiye yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko hari ibimenyetso simusiga byatumye we na bagenzi be batabaza EAC ndetse n'abarimo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Loni. Agathon we ku rundi ruhande avuga ko ibyemeza abayobozi baturuka mu ishyaka CNDD-FDD riyoboye Burundi bamaze igihe bafata birimo kuba mu mwaka ushize barahagaritse ibikorwa by'ishyaka rye nta kindi bigamije usibye kwiharira urubuga rwa politike mu Burundi. Mu Agathon na bagenzi be bandikiye kandi harimo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ku bwa Ngendakumana. Ibi biri mu byarakaje cyane leta y'u Burundi bijyanye no kuba bamwita umuturanyi mubi kubera ibirego yashinjwe na Perezida Evariste Ndayishimiye by'uko u Rwanda rwaba ruha ubufasha inyeshyamba za Red Tabara. Ni ibirego kandi byatumye muri uku kwezi u Burundi bufata icyemezo cyo kongera gufunga imipaka yose ibuhuza n'u Rwanda. Dusubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi barimo gucura umugambi wo kwishyira hamwe bagategura imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana no kuburizamo gahunda y'irahira rya Perezida Tshisekedi. Ni umugambi watangiye kumenyekana kuri uyu wa kane tariki ya 18 Mutarama 2024 aho barimo Martin Fayulu, Moise Katumbi, Anzulini Floribert n'abandi bahamagariye abanyekongo bose kwigaragambya ngo bagaragaze ko batishimiye ibyavuye mu matora. Ni imyigaragambyo izaba iteganyijwe ku munsi wo kurahira kwa Perezida Felix Tshisekedi tariki ya 20 Mutarama 2024 ugazaba ari ku munsi w'ejo wo kuwa gatandatu. Aba bateguriye imyigaragambyo bavuga ko kugeza ubu batemera ko Tshisekedi yatsinze amatora ahubwo ngo yarayibye abifashijwemo na Perezida wa Komisiyo yigenga y'amatora Sena. Ni mu gihe urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga ruherutse gutangaza ko bidasubirwaho Tshisekedi ari we watsinze amatora n'amajwi 73 naho Katumbi wari umukurikiye akabona arenga gato 18% gusa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi batandukanye bahuriza ku kuba bashaka guhuza imbaraga ngo bakureho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibi kandi bigakunda kugarukwaho na Colonel Nanga washinze ihuriro Alliance Fleuve Congo yahurijemo indi mitwe irimo n'abarwanyi ba M23.
Dusubiye gato mu Burundi kandi General Habarurema ukuriye ubutasi bw'u Burundi aravuga kuba inyuma y'ubujura buyogoje umujyi wa Bujumbura. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza mu Burundi kizwi nka SNL kiravuga kugira uruhare mu byaha by'ubukungu no kumena amaraso, ibyo bikaba byateye impungenge kandi bikorwa n'abakozi b'uru rwego rw'ubutasi. Bamwe mu bakozi b'ubutasi bw'u Burundi bivugwa ko babarizwa mu bikorwa by'umujura ariko ngo bagakingirwa ikibaba na Brigadier General Ildefonse Habarurema kandi ngo ntibahanwa kabone niyo baba bafashwe. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi by'aba bakozi b'ubutasi bw'u Burundi byabatijwe Sevuma, nk'uko amakuru agera ku kinyamakuru RPA aturuka mu kigo cy'ubutasi cy'u Burundi SNL abivuga. Umwe mu bayobozi batatu bakuru b'ikigo cy'igihugu cy'u Burundi gishinzwe iperereza uzwi ku izina rya Colonel Mandevu, ubu akaba ashinzwe ishami rishinzwe ubutasi bwo hanze y'igihugu, niwe muyobozi w'iryo tsinda rifite uruhare mu guhuguza abacuruzi no mu bikorwa by'ubujura bivugwa ko bigirwamo uruhare na bamwe mu bakora mu nzego z'iperereza z'u Burundi. Uwatanze aya makuru akaba yagize ati Colonel Mandevu kandi ni ukuboko kw'iburyo kwa shebuja Brigadier General Ildefonse Habarurema, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'ubutasi. General Habarurema nawe avuga ko ari inyuma y'ibyaha by'ubujura byitwaje intwaro, udutsiko twose tw'abagizi ba nabi dukorera mu gicucu cy'ubwo bubasha bufite inshingano zo kubarinda ibihano ibyo ari byo byose. Bivuga ko General Habarurema yaba yemera ibyo byaha bigakorwa kugira ngo abakozi b'urwego akuriye babashe kubona amafaranga atabasha kubahemba. Mwakoze gusoma ku nkongoro y'amakuru narimbazane, nitwa Claude Hategekimana, dusubire mu makuru y'ubutaha.